Hemm kważi 800 applikazzjoni li qed jiġu proċessati fil-programm ta' residenza b'investiment. B'dan il-programm il-pajjiż diġà ddaħħal 35 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dan sostnieħ waqt konferenza f'Ġinevra il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija għar-Residenza u l-Viża Rodrik Kotajjar. Kif il-programm huwa msemmi Malta Residence and Visa Program, dan joffri residenza b'investiment, jiġifieri l-klijent irid jinvesti f'Malta permezz ta' residenza u mbagħad jingħatalu aċċess mingħajr xkiel għas-26 pajjiż li jagħmlu parti mix-Schengen. Biex jikkwalifika l-applikant irid ikun xtara proprjetà b'valur ta' aktar minn 270,000 euro fin-nofsinhar tal-pajjiż jew 320,000 euro jekk jixtri proprjetà fit-Tramuntana. Jekk l-applikant jażel li jkri proprjetà, tal-inqas irid jonfoq 10,000 euro fis-sena. F'Ġinevra, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija Residenza u l-Viża saħaq li hemm bosta nies partikolarment miċ-Ċina, ir-Russja, l-Afrika t'isfel u t-Turkija li qed jaraw klima ekonomika eċċellenti f'Malta u japplikaw għal dan il-programm. Spjega li preżentament l-uffiċċju tiegħu qed jirċievi mal-15-20 applikazzjoni fil-ġimgħa. Huwa saħaq li bħall-programm taċ-ċittadinanza b'investiment, il-programm ta' residenza wkoll huwa rinomat għal proċessi rigorużi li għaddu minnhom l-applikanti. I'm very pleased with the results. We are delaying a bit in the completion of the application given the growth, but as I always say, we are looking for quality, so we take our time to process all the due diligence processes that need to be done to successfully ensure that the client we are bringing over to Malta is of a good repute.